Redovno ulaganje je ono što zaista menja igru na berzi, ali dolazi sa važnim izborom. Kupiti sve deonice odjednom ili rasporediti kupovinu tokom vremena. Ovo su dve osnovne strategije investiranja, a većina misli da postoji samo jedan ispravan način. Ali istina je da oba pristupa mogu biti odlična za početnike. Hajde da razjasnimo ova dva sistema i kako rade u praksi. Prvi pristup je jednokratno ulaganje ili lump sum. Plata ti legne 10. u mesecu, prebaciš ceo iznos na brokerski račun i odmah kupiš indeksni fond i tako ponavljaš ovo isto svaki mesec. Ovo je najjednostavniji način. Nema razmišljanja o tajmingu, nema čekanja bolje cene, novac odmah počinje da radi za tebe. Statistički, na duge staze ovo često daje bolji rezultat jer što ranije uložiš, to više vremena ima složena kamata. Drugi pristup je ulaganje u prosječnu cenu akcije ili poznatije kao DCA. Umjesto da uložiš sve odjednom, rasporediš kupovinu, na primjer 100 evra svake nedelje ili svakog 10. u mesecu. Kada cena padne, kupuješ više deonica za isti novac, kada poraste, kupuješ manje. Na kraju, tvoja prosječna cena ulaska bude niža nego da si sve kupio u jednom trenutku. Ovaj način je malo aktivniji i zahteva malo više pažnje. Evo i nekoliko praktičnih primjera da razumete bolje obe strategije. Naš cilj kao investitora koji koristi strategiju kupovine na veliko je da svakog meseca uloži zamišljenu cifru, bilo to 500, 1000 ili 2000 dolara. Investitora ove strategije ne zanima trenutna cena akcije, on samo ulaže svoj novac. Bilo da se tržište nalazi na najvišoj ili najnižoj ceni, njega to ne zanima, on samo kupuje. Sa druge strane, cilj investitora čija strategija se zasniva na pravljenju što bolje prosječne cene akcije, diktira da kupuje u malim količinama na svako pomeranje tržišta. Veće kupovine na nižim cenama, zeleno i plavo, i manje kupovine na višim, ljubičasto i crveno. Ova strategija može biti jako dobra, ali zahteva veću disciplinu i bolje razumevanje tržišta. Evo još jednog primjera. Sjeti se prošlog primjera kada smo napomenuli investiranje u deonice Intela na najvišoj ceni u istoriji od $72 po deonici. Pomoću druge strategije ne morate zapravo da čekate 25 godina da budete ponovo na nuli. Ako si ulagao na popustu, zeleno, plavo, ljubičasto i crveno, prosječna cena deonice Intela pala je na $33,17 i to nakon uloženih $2000 u 5 kupovina. To znači da si već na nuli ili u plusu mnogo ranije nego da si sve uložio na vrhu po $72. DCA automatski snižava prosječnu cenu ulaska i pomaže ti da izađeš iz minusa brže, čak i kada kompanija stagnira godinama.